Danas smo svjedoci stalne priče oko energetske tranzicije, znači nešto što traje, već možemo slobodno kazati, prethodnih 20 godina. Proces koji se odvija u Europi, u svijetu i naravno tako i u Bosni i Hercegovini. Takva tematika je uvijek aktuelna i danas ćemo samo kratko se spomenuti šta je energetska tranzicija, šta je proces dekarbonizacije koji se, kao što rekoh, trenutno odvija i nešto što se izučava i na Internacionalnom Buč univerzitetu na odsjeku za elektrotehniku. Moje ime je Jasna Hivzi-Efendić, ja sam profesor na odsjeku za elektrotehniku i sa mnom je danas također moj kolega kojeg pozdravljam. Hvala vam, profesorice, na ovom finom uvodu. Moje ime je Mirza Šarić, ja sam vanredni profesor na odsjeku za elektrotehniku Buč univerziteta. Kao što rekoh, tema koja je dosta aktuelna. Šta je u stvari suština energetske tranzicije kada govorimo o energetskoj tranziciji? Znači, to je, možemo kazati, jedan proces, znači to je dekarbonizacija, ako tako kažemo, to jeste odustajanje od korištenja fosilnih goriva. I taj proces dekarbonizacije je definisan sa brojnim politikama koje su usvojene na nivou zemalja Evropske unije i ja bih ovdje spomenula dva aspekta. Jedan je taj, u stvari dva cilja. Jedan cilj kaže da se do 2030. godine očekuje da se uradi ili da se postigne dekarbonizacija od 55% ili to je znači smanjenje emisije štetnih plinova, a drugi cilj koji bi spomenula to je uvođenje ili upotreba obnovljivih izvora energije gdje se kaže da se očekuje da do 2030. godine otprilike 32% ukupne potrošnje, to jest ukupne proizvodnje električne energije se dobiva iz obnovljivih izvora energije. Ja bi sad ovdje pitala ili prodiskutovala šta u stvari taj proces priključenja obnovljivih izvora energije znači u Bosni i Hercegovini, kako se on odvija i šta je ono što je ključno za ostvarivanje ciljeva koji su pod nas postavljeni od strane politika Evropske unije. Postoji veliki niz problema o kojima možemo pričati jako dugo, ali ja bih se želio fokusirati na ove naše tehničke probleme koje mi u stvari predstavljamo ili koje izučavamo sa našim studentima. Vratio bi se samo jedan korak unazad i možda se osvrnuo na to kako su elektroenergetski sistemi zamišljeni prije nekih 140, 150 već godina. Oni su u svojoj tradicionalni elektroenergetski sistemi su bili centralno planirani, unidirekcionalni pasivni sistemi. To znači da su se manje više odluke o proizvodnji donosile na jednom centralizovanom mjestu i ta situacija je bila nekih pa skoro 100 godina. Sada mi imamo sa ovim procesom koji ste opisali, energetske tranzicije i cijele nove energetske paradigme, obnovljive izvore energije, pogotovo distribuiranu proizvodnju koja u potpunosti mijenja filozofiju, način rada i tako dalje. Mi sada imamo bidirekcionalne aktivne sisteme, a odluke o tome gdje će se proizvodnja plasirati se više ne dolaze na jednom mjestu, nego su disperzirane kroz niz, što mi kažemo, stakeholdera ili zainteresovanih strana. Tako da mi sada imamo elektroprivredu, imamo ministarstva, a imamo i privatne investitore. To je prvi problem. Znači, interesi se često ne poklapaju. I ono što je za mene najzanimljivije kao taj tehnički problem je da vi energiju, bez obzira gdje je proizvodite, morate plasirati u proizvodnju, u potrošnju, izvinjavam se. I mi sada dolazimo vrlo lako u situacije gdje se planiraju nova postrojenja gdje nemamo adekvatnu potrošnju, gdje nemamo adekvatnu infrastrukturu da to distribuiramo i prenesemo i ulazimo u niz tehničkih problema. Prije svega probleme sa naponima, sa termičkim kapacitetima, sa preopterećenjima i to je sada jedna situacija koju moramo prevazići pravilnim planiranjem, ali i korištenjem novih tehnologija. Pored toga, ovo što se dešava jeste i jedna okrenutost velikim projektima, velikim solarnim sistemima, to jest elektranama koje su, nekoliko stotina megavata. Ja smatram da su to jednostavno period tranzicije koje mi ovdje moramo da prođemo, ali suština bi bila da mi vratimo, to je ona demokratizacija
energetske tranzicije zaista običnim ljudima, to je građanima, u ruke volju i da se odluke donose na nivou građana i da mi postavljamo solarne panele i distribuirane generatore tačno tamo u malim količinama gdje ima proizvodnje. Mislim da će to biti jedan put. Sada tu ulazimo u pitanje prozjumera, pojednostavljivanja procedura koje su kod nas još uvijek veoma komplikovane. Mislim, sada malo uveličavam, ali praktično vam je kao da gradite solarne panele na svom objektu, kao da gradite, ne znam, neku termalnu elektranu. Karikiram naravno, ali niz tih procedura koje morate da prođete su još tu. Mi se otvaramo naravno prema Europi, sve su oči uprte u njihov zakonodavni okvir koji je veoma pojednostavljen i tako da očekujem da u narednom periodu i mi krenemo sa politikom prozjumera, znači da se jedan potrošač postane i proizvođač, da može preuzimati i plasirati energiju bez ovako velikog broja barijera. To će nam donijeti rješavanje tehničkih problema, to će nam donijeti iskrenu demokratizaciju energije i malo će se staviti u prvi plan ona zaista prvobitna antropološka funkcija energije, to je korištenje za ljudske potrebe, a ne toliko za biznis, za trgovinu i tako dalje. Naravno, uvažavajući činjenicu da smo mi sada na otvorenom tržištu i da se energijom trguje, ali ne kao njenom primarnom svrhom, što je nažalost često bilo slučaj do sada. Ono što je zanimljivo i možda se vi možete nadovezati na to, jeste kako ove CO2 takse ili porezi mogu nam pomoći na ovom putu, a pogotovo možda s aspekta kako naši studenti ovdje na odsjeku za aerotehniku na to gledaju i na koji način ih mi izlažemo ovim problemima. Ja ću se odmah nadovezati na ovo što ste rekli, ali ja moram još jednu stvar ovdje reći koja je meni barem interesantna. Prije nekoliko godina, nije to tako davno, prije 5 ili 6 godina, prije 7, to je naša bliska prošlost. Da li smo uopšte imali viziju da će postojati plug-in PV sistemi? Nismo. A danas znamo da postoje plug-in PV sistem, što znači sistem koji odete i kupite u prodavnici, u nekom tržnom centru, pod navodnim znacima i koje koristite kod kuće. To jesu male snage takvog nekog PV sistema, ali je to značajno što se trenutno dešava u Europskoj uniji, da imamo znači situaciju da imamo bukvalno plug-in PV sistem koji koristimo za naše potrebe kao domaćinstvo, kao izvor električne energije, što je jedan veoma interesantan fenomen koji se po meni trenutno odvija. I kad inače sagledamo još i šta se tu dešava još u Europskoj uniji, ja bih rekla, samo nametanje nekih politika kao što je pravilo u Berlinu koje je uvedeno od 2023. godine da svaki objekat mora imati na svom krovu PV sistem. Dodatno nas prebacuje na ovo što ste vi rekli, prebacivanje energije prema građanima i uvođenje uopšte tog pojma kojeg mi danas zovemo građanska energija. Jel? Što se tiče CO2 taksi, da, danas je veoma aktuelna i ta tematika šta se dešava sa CO2 taksama, šta se dešava sa mehanizmom u našoj zemlji koji treba da se uvede, a koji se odnosi na oporezivanje emisije CO2. Šta to znači? To znači da svaki proizvod, uključujući i električnu energiju, koja znači u svaki proizvod koji u svom procesu nastanka proizvodnje ima uključena fosilna goriva, takav proizvod će mora da bude oporezovan. Znači, nije bitno da li govorimo o električnoj energiji koju izvozimo prema zemljama u okruženju, koje su naravno i Evropska unija, ili ukoliko govorimo o nekim našim industrijskim postrojenjima, ukoliko govorimo o preduzećima koji proizvode nešto, a koji uzimaju električnu energiju ili na neki drugi način učestvuju u emisiji CO2, njihovi proizvodi će kao takvi morati biti oporezovani. Postoje dva sistema. Jedno je da postoji u Bosni i Hercegovini sistem oporezivanja. Takav sistem postoji u zemljama Evropske unije i ta sredstva se dalje koriste za stimulaciju korištenja
dalje i razvoja obnovljivih izvora energije, a drugi sistem je također što se može desiti da će jednostavno, ukoliko ne postoji sistem u Bosni i Hercegovini, proizvodi će biti oporezovani od strane članica, to jeste zemalja Evropske unije gdje se ti proizvodi plasiraju na tržište. I sada tu dolazimo u jedan drugi problem koji kaže koliko će onda naši proizvodi biti konkurentni na tržištu Evropske unije i koliko će moći da pariraju sa tim sada cijenama koje će definitivno biti veće, znači naši proizvodi će da budu skuplji. To je poseban problem koji se danas javio, kažem, za mala i srednja preduzeća, a većina firmi, govorim o proizvodnim firmama, su izvozno orijentisane prema zemljama Evropske unije i moram kazati da te firme su, pa možemo kazati, mnogo brže reaguju i mnogo su se više spremaju na upravo to što ih čeka 2026. godine kada očekujemo uvođenje CO2 taksi. Na različite načine se spremaju. Jedno je da sami počinju da instališu obnovljive izvore i da koriste električnu energiju iz obnovljivih izvora, jer s time smanjuju emisiju CO2. Da se razumimo, CO2 se tačno preračunava koliko je u stvari vaš proizvod, znači koliko je emisija CO2 uključena, parira u toku proizvodnog procesa. Vi tačno proračunate koliko je to, ima tačno proračun i imate financijski proračun koji kaže koliko na osnovu toga morate platiti porez. Znači, idu na uvođenje obnovljivih izvora energije. Drugo što je veoma bitno, uvode se sistemi energetskog menadžmenta u proizvodne procese, gdje se u stvari instališu ili da kažemo projektuju tehnička rješenja kroz koja tačno pratimo u svakom trenutku proizvodnje kolika je potrošnja električne energije ili iz nekih drugih energenata u zavisnosti od proizvodnog postrojenja. I onda na osnovu praćenja proizvodnje i upotrebom različitih alata, prevashodno tu mislim i na vještačku inteligenciju, radi se sistemi upravljanja proizvodnim procesima na način da se sam proces pokušava optimizirati, a da pritome naravno se proces ne narušava, to jeste da kažemo imamo istu efikasnost ili čak i bolju efikasnost na izlazu iz takvog jednog sistema. Sve ovo što smo mi rekli, možemo slobodno kazati da je nešto što mi radimo na našem odsjeku sa našim studentima. Znači, pokušavamo da ih pripremimo za ono što se dešava trenutno možemo kazati na tržištu. Šta je to, kakva su to znanja koja se zahtijevaju na tržištu iz oblasti elektrotehnike. Mi mislim da to veoma uspješno radimo kroz naš master program u Smart Gridu, pametnim mrežama, koji upravo uključuje ovo što smo mi oboje rekli. Vi sa aspekta priključenja obnovljivih izvora, ja sa aspekta energetskog menadžmenta. Ja se nadam da je to prepoznato i mislim u stvari da jeste prepoznato kao nešto što je veoma kvalitetno što mi radimo na našem odsjeku. Sigurno se slažem sa vama i ono što bi ja još dodao jeste da uvijek trebamo gledati u budućnost, ono što su nove tehnologije, što su nove teme i naravno mi ne možemo previdjeti budućnost, ali možemo je planirati u skladu sa našim današnjim saznanjima, sadašnjim saznanjima i budućim potrebama. I ono što možda mi u Bosni i Hercegovini imamo malo i prednost te neke naše pod navodnim znacima kaskanja za evropskim zemljama, trebamo osluškivati šta se tamo dešava. Ja sam čuo, u stvari pročitao neki dan veoma zanimljiv termin kao post-smart grid era. A u suštini koja se odnosi na sve ove tehnologije koje su uvedene za priključenje obnovljivih izvora energije, prikupljanje podataka, će ostaviti ne samo distributivna preduzeća, nego i sve učesnike u sistemu sa jednim ogromnim količinama podataka. I bio je naslov obećali ste nam fontanu mudrosti, a dobili smo poplavu podataka. Znači uvijek će biti izazov kako da od te poplave podataka napravimo fontanu mudrosti, to jest kako sve te podatke, velike podatke koje prikupljamo, možemo koristiti za pametno upravljanje sistemima. Tako da jedan veliki potencijal za umjetnu inteligenciju, jedan veliki potencijal za IKT, za IT tehnologije i ja mislim da IT, bez obzira na jedan spektakularan rast, još uvijek nije u pravoj mjeri ušao u energetski sistem. Kad uđe u energetski sistem, to će da bude sljedeća faza buma.
Prije nekih 10-ak godina u elektrodistribuciji, u elektroenergetskom sistemu generalno, korištenje sistema za skladištenje električne energije, pogotovo mislim tu na baterije, bilo je neki vid naučne fantastike. Mi sada vidimo primjere, pogotovo u Australiji, Americi, pa čak sve više u Europi, da se ozbiljni projekti, 100, 200, 300, 400 megavata, neki dan sam dobio taj podatak, u Australiji puštaju u pogon da bi se rješavali problemi prekomjerne proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. I zanimljivo je da u stvari skladište električne energije, bez obzira što je još uvijek pod navodnim znacima skupo, pa hajmo reći naučna fantastika, u našim distributivnim sistemima, ono polako dolazi, ali ne smijemo zaboraviti da mi u samim početcima elektroenergetskih sistema, znači 1905. 6. 7. imamo primjere korištenja nekih vrsta sistema za skladištenje. Naravno, potrebe su drugačije, tehnologije su bolje, ali mi sada imamo potrebu za sistema za skladištenje i to će definitivno da bude jedan boom i mi, kao što znate, imamo modele baterija, pokušamo ih uvrštavati u naše standardne elektroenergetske analize kako bismo došli do modela opravdanosti korištenja u našim distributivnim sistemima. Zahtjevan je to posao, pogotovo integracija svih tih nepoznatih modela u klasične sisteme, ali definitivno nešto što gledamo sa velikim entuzijazmom. Hvala.